chu tan chuan tundin hmuna hian space bol hlo them makta tuai sa somni pariat chuang zetin khovel hi an hela heng zinga noi ko chuang hi chu holtlanga centimeter khatatanga centimeter somin kara liante an ni hlom holtlanga centimeter som aya lian space debris te ho hi singthum sang level set anom ni in an chut poka hemi omzia chu langsi lovin khovel hian ringa nei ti na ania amaro chu hering in siam tor hi space nom nokatang vek an ni thung mishing hi thla kir le tur khian anin pot sai meka colony handina spaceship thum hun spaceport te han siam he antum heti lai hian harsat na chi sang sang thleng thei oma thla po khi kan ti nok le mai lawang mo mishing hian thla po khi bollo loma kan la chan tir thea engti kai mo chuan zana thla eng I thlir khian thla che vela ring om he ila mulawang te asoi thelo space travel harsat emem na hi chu alo umpia lama hian sen so he asang lea sumatam lo chuan thla tangin ka chua le han thum zonga te khian nom nok tam takhi thla che vela te khian kan nu chia zel ton awangin athen failam he kan harsat mai the khovel hel tu heng nom nok space debris an ti te ho he engdang ni lovin rocket stage man chi ho khovel pona hanin thlondar te ho le satellite thi to te ho he ania heng thir ke them then khat te pe hi chuan darkar khata mel sing khat sanga seta chakte in khovel he an hel hetiang ni wang hian nasa chuan khovel atanga rocket an ka chho te reng an him nan heng space junk lian zual te ho kal dan he an vil renga mithiam te chuan atlai tak tak ma heng space bol hlo te then fai na he kalpui an du thu an lo rot to bok space junk he atam lo tuk chuan kan chen khovel chua san theilo hian kan la tang theya rocket le space probe kan ka chua te po hian heng space debris te hi han sut fu zel chuan ala boi thlak don hei hi Kessler syndrome antia hemi antir na chu Pixar movie walia khan an ron tilang le tanga rocket an ka chua chuan khovel orbita space nom nok te khi han sutlangin khovel hi a chua sana hei hi Kessler syndrome an ti chu ani mai movie ami ang hi chu lani lo mai la engthil ma tilova kan omrei lutuk chuan heng space debris te ho hian harsat na lian tham tak min la thlen thei don ani chuan heng thil te le thla khian enge inzom na an nei kan ti mai thea NASA le khovel mun sang sanga space agency te chuan thlop tum khian ngai tu na an seng na sa thaleilunga khian chen na mun het thil lu lai chuan am hun mining location baka scientific research crew quarters spacecraft ka chuan na mun atum na mun le atui thun na mun refilling station te hi bun vek an dua heng zong hi om kim vek ani chuan space nom nok hi alain siam thau thei don heti lai hian khovel orbita nom nok kan siam to te atang khian space agency te hian thla a hetiang thil ti lo tur hian an rin rom han lok thea amaro chu tun thleng hian khovel orbita space junk then fai tuma malak na hi alom tak tak chuan lo wangin an ti dan thin pa ngai hian an kal le lawang te asoi theilo chu wangin thlan op na khonga hian an film khur tok lawani chuan olsam takin thla che vel khi chu kan ti pol hlo le mai dona heng space debris te hi ain chek cha china chuan thla khian bol hlo hlo ma tangin siam ring hi anei ve thei don ani